gotomate namotebiri ono buya rero ndoche nsopare namotebiri bono nganye torenda korwa nari nagotebe motomere. Babe. Oh, pole, karibu. Tigamobori bono tigamobori. Okay. Okay. Babe. Karibu sana. gocha ira murangu ya kio. Karibu ikira. Acha mwaikire karibu sana. Karibu sana. Aki mama biani. Aki mongena ndrete. Better. To kwani mama? Yo naye baba. Karibu. Karibu baba. Pole. Pole. Kwani Kristini gorora ire. Ono kaingochi ntabwati gasi. Sikana. Na tarikira lituko kunya kwana yetu bwati gasi. Atire. Omagani mbia nkyo gozonja omagani. Kwati mo. Naro kwanya tari. Nero nenda nanyora. Aki ukoro kubaba. Ukoro kusigara. Iri italianzaki. Sigara nkanga. Kwanya kwa bantu bakuru kusigara. Aya, nkanga isigara. Musocho. Iwa musocho kwa muzeti. Enche nendanga nanyora mama murigiri ku musocho. Karibu sana, nchenja manyene nyombe. Asante. Ngoro kumageto. Njonga. Sigara karibu. Gano obone. Ono mwako na ute yakuru kupage. Mukwanyi kwa mukonje chipage chera beka, mugache chipage cho. Chipage nkwenda turiga. To kwenda ni kuchinyomba. To instuaro si. Ono monginone. Namoteti ali omonto otokonya nyomba. House manager. Anaro kwa ayo mbio ni house manager utari house gali. Na bakunyara kukori gasi. Sikala ntuntu bwati gasi ne. Kumate kwa kajange basi. Basi. Nitamenya ngo bwata bwangu. Oso ngo bwata bwangu. Akire ndonya keje kumate microwave, utumi microwave. Takumanya ko microwave ni kinaye ngakyukariba. Tenanganje tukubate rikwe kwende. Dagira gani. Bone onya taramanya microwave. Bote tachabeke microwave to sambe nani nyumba. Sawa, karibu. Umobundisa bone cho liwo flash. Tachikurusha machere zose chai. Moro keki cha. Kwa roche ribe. Aya. Otengu si kwa kabisa. Ni maite. Manya bona haya. Sala ko mogozero. Okay. Ani naonya kwa marra no musambo musocho aya. Ni maite. Kwetereiria. Montraro usinaro leto monto kwa mwe. Kwa sali ma ko rumu iskonde ko sali. Oyo zonje nyumba iga. Kosa akumeti mtu. Na mete no ninge kekera ata mete medi akumeti. No ne tibita na korora wana akumeti nga akonyivu. Karibu bana baba. Asante. Nando leme no anaboko yanaba ko roki bintu bikebe. Nayo bashap. Lakini kerio tarabwata tokora gacha. Tokora kwa gure. Sawa. Nande ga tiango te secret town ga. To basa ko gane mwe nyumba ndi chirani ga konya usuru. Ga ko beruka. Tokora ndi. Tokora mwe wana we. Pola si safari plus. Tuaros lakini ndite ko tiya mangana abri kabla twende kuchari. Gento kora. Ige gantu bwate chichilani. Nande taringa usetwete ine koriga siria koreta. Ukamambi sanga pio nalete kubo. Chinsa chinde chonsi go gontura na monko go kanchitungwa. Inche gakimbwante gogotura ta inche mbwante gogotura. Chinsa chide. Kora iga inche ngasoka ndi by saa 2 nkwenda ndi gasi. Saa 2 ngoru nyomba ga guchie gasi. Bono obwanto boke. Kola nyaro boke saa 12:30. Kora nya lakini kola chelewa boke saa 1. Jubani ga mwana tai. Sabari achi. Oboke. Kurugabo nabo kribyo tarara nabo ko manyanga breakfast ke kunywe nyuma. Muga konere no. Tariya kogora ninje kogora. Ayo wocha kwa bolinga mambi breakfast nenje karungurwe gasi nabo ngocha mara ona ote. Abo ngocha musacha ona tana litikuri mugati ana litikuri amara wani gose umungu. Tumaiti amara bwa. No mete koyeka. Oboke gwasibichanga mambi ntarasoka nkwaro kindi chikamba cheito gaturi kwanekera kambende yonse bakwanura batugutenza nando chake gokora gasi alafu tinte tiko gumono asichichilani kore gasi yago gokora ninchi nyombo isaranse room yago onye oyo ka sitting room oisaranse room yago oyo ne osokiro chire sitting room nabo ochire bedroom nabo kor bedroom ari ocho isaranse sitting room lakini basi tingi musoro ngasi ari kero kya
ke ibono naye ndochibona naye anto mokasi angoteba musacha onere but motebirende nche nabwate gasi elifundi bono ranchi atini kwa ndani nongo yohande nyumba most of the time kiosi kitendagira nabona ndose tangite njara mwatu kwa magara breakfast yoka kusininga sana mte digere rigocha nande bitu kuchika kuligere to tigara sonse nyumba mutari bano kerasi ata be kama toka imwala te fridge mama bese au thank you abe kama toka mabise ngube aimwala tarabu nani toka kubeke fridge melibera matikabere lingo sarika naramanya na kinamta ikiria manyete au kora ya tameti ago kimonge nande no wato mwana baba au gimbia ebo ntako tusumbua buna gimbia ro ano tingo muira uchi muire moroki atimoke manya ko tumakwa tiga moroki asakura tumakwa na uchi ngali kumwali ni bori tema zo ambukinya okay anyway kora muire muira gacha andika Itu bata mangana sana lakini ndio singenje. Akima mnata turi smart. Inkole. Olu tina kwa bera nochi. Nanchanga next chago ke. Kutenza ndo kwatia gasi. Kwa magana singi kunya kukwani. Mrambi ndo. Ya ore smart. Ai ore pi. Ai. Njiba bata. Awate. Yakuna ukwana kunote tai. Yangora wasarike. Oyo mbia kwa utao kurwa ni pi. Utao kunya. Oyo. Aye. Triste wana ongo chikonya na ranch. Kankalika yomono. Aka itakoleta kama ndo karusi na kiwaka. Gambia kada ngoli ndagere ai. Tata rate. Ngi yao kuri nande gagaki. Tata gaki. Mangana kibo monta itrakini. Tiam. Nani kiwatu mulero. Tiango tevi. Paka mwana mon. Anjire. Kora tiga paka mwana kinaro konte. Please aso kwanza kwa. Gosa. Kanza. Teona ngaine. Kali ko ngaina. Ngi kwacha na lero. Ya na cha ko boli na kibono na indo gosaria mangana. Na kibono gosari. Mubata kesokero. Gosaria mangana. Maite bono tali kwanza kwane. Amate inje na cha gosaba mabera na indo ko boli nga. Nana kibono wasali chidili chonze bono ko cancel kire gento. Ekere deal ya ikire climax. Yango boli gano mono. Marongoleta. Utono mate kimwankoreta. Maite inje tinje to komanyanga. Nakito wanete nae. Nakito wanete. Toi wananete kwa 50%. Okay. Tukabake bono. Maite tinje to komanya manager yakorete Kiswahili gete omaete chibesa irete agante bingo gotumerari na gotete client kende terchi bese gikwar ko ire client so mukubwino omaete sometimes it is good no tiga it's protocol tiga na chesimi akibo maana tiango boliga kero mwambo tete ngarwe ko ga tukwa chukandigia bie kamwana ga tukaigwana 10% yako ndomana ne chaki general neti nirudisha omaete bona ibintu bya sare naende ngo butwande na kora tiango tebe bona take to bank tina cancel 10% eri ngairani ngakane client kiana yamwira ngao chini cover chini zone zile chini ngechiro gasi ane kimwana ne yarani yaso wanja kwao ninda bakwanire nje anegero merete please bakwanire ngogo saba aki oni nyumbani rao kunya konyoro omaete bosani twarura atambe gaki ndolera mabira aso wanja kwao oroche bona ngokora yagotebe saba aki tinko moira ni gochana tingora ni client kese more because ebimbwata bona bibire muriro nande pat mwakora tamuga sariko bona mbwata chimilioni manyake na bate is worth 10 million aki mwana njengo ya ndandenka bona ya mulio chikonyora let me tell you bona bikale biya biya chiko mate cheno tutra ikomira ngicho basira ngicho bate tutra is over 20 million insurance yakana kwa cover okwa which pesa nyingi tutra insurance ngai mara nyochi basikuru bona no maite talenge kwanja kwa ne manager yakore to buko mwankorete bitena ngaruoro ne manager Christine kuratiga mukabwata mukankorete bitena ngaruo na ndingwete mwacha Christine ane na tete ya kote maite mnani nyomba mbate information my friend nje timbo ati mangana wocha so ne manager
nayo gutumwa wanchunguza kwa nchokora kwenda kumutethia ya enje nachete ugusaba ontigire client yao ndamusabu tingo kwa client turanyore gento tukoraki tukoragera bono konya nako ire njita gwata bokongo lakini bone tabia ino na mwakora mukuboyo indaiti unless yangira ni gas bono achenjire pi asareke akibona bono tingo bono tingira company ngao abatari umatengire bankonyora 10% gross muri buyangira ngao no ine sintamanje ngegu 50 ningaku 40 afadhali 10% abana nkoira 10% zombo kunguko akionye tole bomwakire siminja na achirenka ndocho tole gwakire client one namba na achirenka one namba ino ni datware ntibono namba jena delete chance batemo gaki aso gwanja kwao kwanya kororo musacha ga wasaba mabe aki please aso gwanja kwao mabira sibesta hiyo anja gaki yango bori binore yango bori kora bono nchebweka kutoro bwate family nembwate mondrasi asene chibesa ya na mukaurende na bere gogon igen tukira kora tweta na inu chibesa na mukana na chibesa yana ndendra bana mukungo tamari aya bono twaiga koraiga ngoenda ndendusi chane nko ndari basho client kiri chibesa ina irane tipo nandi bakapla ache sindara chibesa onye mutato kufaulu chibesa ye client kiri guchonsi nchibwate na kubayiche ino ndushe chane ngeruseri that is ono tokolora ma period njone yane je yane ga nyumba sini ngocha re ya mabira je yane ga nkuli estima Echero masani okoro kare akira te. Gusiga aki wakisi Akira te. Koraiga. Koraiga. Tiga tu koraiga. Ono tiga bono oire 60% okwana nera irani oire 60%. Ngire chive sa less office. Ndari no nye 10 yoka. Bona ndo ikongere baka because we can't get client kia nengi verali. Mate babate trust. Kobera 10 years ese kwende reach not an easy thing. And the nga indicted dealage and through ngoligiare. Pass. Trochende. Ta bange bara batara hotel. Trochina chire. Ona njira chigo chumutinyo chintindi. Wikamondi go somusia kwa bisheria abantu. Mukwanire yake. Aso kwanja kwa. Naliongo sabario. Onya mutete kwanere koraiga. Onya mutete kwanere ngina novice. Ona kobara nyumba kan kwanere ku nyumba na mulika mwisi. Mati mnanjandike takini. Erantara ngapi? Mwakanire na bweta eno masani omuya. Karona renge gas. Nigwa nshikara butiru. Tobandi kwati. Ikibona nakore. One ento koroko ngali baga. Oge no tigendi mukenda ngereli. Otherwise next week mokonyora. Ngo yande gas rairo byanko yani am promise airport. Je mokonyora noga. Yasa muri ko chikonya. Ngo butwande. Butwaye. Kwale kondolera mabira yake so wanja kwa. Butwa. Je bona mu kwenda ko Jabon tadi, koraki, yang tahu koragenda, tiga anda ngeri, tahu ambia, mau ngakir sim. Oh ni bate. Torang ngari ciu. Tiga aku anda client, tiga anda ngeri, kau mau wawancara namu saya ini 6% yecu, jengeri tu biasa nambar yecu, period. Kau ngakir? Ning ngakir, ninda ngakir. Biar mon. Okay. Anto nara gua cari kali harus.